Nikimya kege turanyitanira nawe murori wa Kameme TV umuthi ari tariki 15 ikihanda wega thaa imwe ni doka gumenyithio ria maundu maikaire okuma riria rirathire oginya riu ria thwa gumenyithio ria bururi woikaire ni amu ni maingi makihanikite na makiria muthenya wa umuthi kiharo-ini kia uteti ona kundu kungi ni njitagwo Mwaura wa Ndungu no mbere ore Kenya mbe ngunegererie matemo. Atuambie wale walipiga kanisa ya Kristo wakaumiza akina mama na watoto, kwa nini wajapelekwa kotini? Atongoria mugithaniro kuga ni magathi wa afisi-ini ya munene wa borithi rigia ruhonge ruru kuga no rurathie na mbere na uthuthuria wa tharikira ya witima. Atongoria na arumiriri ya kiama kia ODM ndegani kuhurwo na riera ria kuruta maithori gitengera ni borithi. Hao watu wanaongea kama utukunya na rukunyo tambakia nyoro. No, atongoria amwe ya ODM kuga gite kia DP ni kia othengia wa atongoria a kuma Meru kuga gite kiu ni gia Kindiki. Utauri na jina ya shiko tunateithania na wagoi wa Mwangi, Facebook Kameme TV Kenya, YouTube Kameme TV Kenya hitikira tutirithanie. Deputy President wa Kere bururi-ini Rigathi Gachagua ni oretie thirikari guteia nyumba ya ihoero na matige utharikagira etikia riria mathiete kumatha Ngai wao. Gachagua ni oretie thirikari kunengera na fairo cia aria matharikire kanitha mwena wa witima uthaya Nyeri na akiuga rucio rikiratha magakorwo makierekera kuri munene wa borithi niguo manengerwo fairo iyo niguo mamenye haria uthuthuria ukinyite wa tharikira iyo. Akiuga ciiko ici iraririkania muingi mwaka wa 2007 riria andu moneire ruo kanitha-ini thutha wa ngui cia githurano, na ruo ruhonge rwa borithi ni rugite ni rurathie na mbere na uthuthuria na mundu o wothe uri na wira wa tharikira iyo agirirwo ni guteithiriria borithi. Maina Keumo agituhingura ikunja gitu. Atongoria mwena wa mung'ethaniro matongoretio ni Deputy President wa Kere Rigathi Gachagua umuthi matinda magituikania weru mucii wa Nairobi makiambiriria na njira ya kumatha Ngai kanitha-ini wa PCA Zimmerman. Gachagua ni oritie thirikari gutea nyumba ya ihoero na matige gutharikagira andu mari makanitha-ini, akiuga mundu wanarumwo ni nyoka onaga kamukwa gethirimuko na ciiko ici iraririkania Kenya andu aria macinirwo kanitha-ini mwena wa Kiambaa. We want to ask the government to respect the sanctity of places of worship. Ile vita tumeona kanisani hasa ya PCA, we were attacked in PCA Mweki, we were attacked in PCA Kariobangi, we were attacked in ACK Wetima, and that attack of Wetima reminds us of the 2007 attack on Kiambaa Church. We want to ask government, uchunguzi umemalizika na tunajua. Roiga rucio makaroka guthi wa vicine ya munene wa borithi niguo kumenya hari akinyiti ya uthuthuria wa thariko ya kanitha-ini wa witima mwena wa uthaya. Niambie serikali, until those people have been prosecuted, the Church of Christ cannot forgive the government. Wapeleke hao watu waliumiza sisi kanisani. Kwa sababu hiyo maneno ya kanisani, attacking a place of worship is a terrorist act. Ona kuri uguo rivoti kuma kwi ruhonge rwa borithi yugite ati no marathie na mbere na uthuthuria wa kumenya aria manyitire itemi tharikira-ini ya kanitha wa witima, makiuria mundu ro wothe wina rivoti ingiteithiriria borithi kumenya nima mekire uguo etikire kunengera na rivoti iyo kuri borithi. Nataka niambie DCA Amin, kama mmeshindwa na kazi mseme, waende wasiende. Tunajua ya kwamba wiki 3 zimepita, hakuna mtu ambaye mmeshika mkampeleka kotini. Thutha wa mitha kanitha-ini atongoria aya mambikire mucemanio wa kwaranĩria na muingi wa Nairobi, kanya karia mahuthirire kumenereria utongoria wa William Ruto na njira nene. Hatuna haja kujua ni nani deputy yako. Haja ya Wakenya ni kupeleka wewe nyumbani kwa sababu umeharibu Kenya. Siku zako zimeisha. Wakati msumaa wako ulikataa kuwaka kule Vatican, hiyo ndio siku nilijua wewe Mungu amemalizana na wewe. Rwimbo ruma no nginya Ruto ainuke kumana na kiria moigite ni avorete bururi ukuigana
naho makoiga eno tongoria mwogomu uri utigite bururi ugikuruma. Kasongo anakula pesa yetu kama avieta. Kasongo anakula pesa yetu kama avieta. Kasongo ni avieta, si avieta. Kasongo ni avieta, si avieta. Amekula ushuru, anakula mali. Sasa ameanza kuuza Kenya, akianza na Safaricom. Vuguvugu la tatu limeanza. Tuko na wazee mbele yetu ambao watatuongoza na hekima. Ukisikia kule Kitengela vijana wanafanya kazi, Siaya kazi inaendelea, Central kazi inaendelea, Kisii kazi inaendelea, Ukambani kazi inaendelea. Ukiona jicho pevu ujue kuku kashatolewa manyoya, kazi imebaki ni kukula. Saa hii ndio mumeamuka kujua kwamba kiti ya deputy president ilienda. Kiti ya deputy president ilienda wakati Rigiji alitolewa. Kwa hivyo ninyi mko kule kwa sababu ya tumbo zenu na siku zenu zimefika mwisho. Gachagua roiga no nginya andu mathure atongoria aria magukorwo mena kiama kia mung'ethaniro, akiuga mahitia maria ekire hamwe na aria matwarire andu kwa William Ruto ni guthie ndeve-ini na kiama kiene. Kasongo ameongea na watu ya ODM na wale ya UDA, amewaambia waanze debate ati nani atakuwa deputy president. Hiyo ni mambo ya ujinga. Kihiri kia atongoria aria maramiraria mataitirwo itiganite Nairobi makinyita itemi kuha muingi kumathura na kiama kia DCP. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo. Nake munini wa president Professor Kithure